Udruženje mladih Izvor je nevladina, neprofitna organizacija sa sjedištem u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine. Osnovana 2005. godine kao rezultat želje mladih ljudi da kroz jedinstvenu omladinsku organizaciju ukažu na akademski i društveni potencijal mladih ljudi. Grupa mladih entuzijasta je odlučno krenula u realizaciju svojih ideja, a sada kroz zvaničnu instituciju koja je predstavljala njihove svjetonazore i koja im je bila oslonac za sve prepreke koje su im dolazile u susret. Kroz vodstvo mladog obrazovanog rukovodstva, Udruženje mladih Izvor je brzo postalo centar okupljanja ne samo mladih ljudi, nego svih onih koji su prepoznali misiju i viziju tada još uvijek mladog udruženja kao svoju. Svoju snagu Udruženje mladih Izvor je upravo crpilo iz tih mladih ljudi koji su i dan danas najjača karika u ovom međugeneracijskom projektu koji danas obilježava 10 godina svog postojanja. Stoga upoznajmo te mlade ljude koji su zaslužni da danas Izvor obilježava svoju 10-godišnjicu. Ne želeći gubiti vrijeme, taj blagosloveni dar od Boga, grupa mladih entuzijasta je 2005. godine osnovala Udruženje mladih Izvor Brčko. Ako na trenutak zastanete i razmislite o simbolici koju ovaj naziv Izvor u sebi sadržava, uvidjet ćete da je on baš zbog toga pomno i odabran. Svjesni da su upravo mladi ljudi pokretačka snaga svakog društva, snaga koju samo treba usmjeriti ka istinskim vrijednostima i pravim putem, bez obzira na činjenicu da je to u ovom vremenu sveopšte krize svih ljudskih i društvenih vrijednosti jako teško, s vjerom u Božju podršku i pomoć ni u jednom trenutku nismo posustajali i nismo gubili nadu u uspjeh. Trudili smo se da našim radom ukažemo na brojna pitanja i probleme sa kojima se danas susreće mladi čovjek i da ponudimo odgovore i rješenja. Osnovano kao rezultat želje mladih ljudi da kroz jedinstvenu omladinsku organizaciju ukažu na akademski i društveni potencijal mladih, Udruženje mladih Izvor je brzo postalo centar okupljanja svih onih koji su našu viziju i misiju prepoznali kao svoju. Tokom svog 10-godišnjeg rada, Udruženje mladih Izvor Brčko je izraslo u ponos i simbol omladinskog volonterizma u našem gradu. Izvor je te 2005. godine bio iskra, a sada 2015. godine je već plamen koji sija daleko više od granica naše lokalne zajednice. Neka teče Izvor svih. Danas, kada slavimo 10 godina postojanja Udruženja mladih Izvor, mogu sa sigurnošću reći da sam ispunjen velikim osjećajem ponosa što je Izvor postao ovako velika, respektabilna i reprezentativna organizacija kao što je danas. Ono što treba naglasiti da se nije u proteklih ovih 10 godina samo Izvor razvijao, nego smo se i mi razvijali zajedno sa Izvorom. Mi smo odrastali uz Izvor, uz njegove projekte, uz njegove akcije, uz njegove aktivnosti, tako da mogu sa sigurnošću reći da smo mi danas zaslužni što ono što jesmo, jedan dio zasluge pripada sigurno i Udruženju mladih Izvor. Ono što je najveće bogatstvo u Udruženju mladih Izvor jeste prijateljstvo koje se razvilo između samih nas i to je sigurno nešto što je nama jedna velika obaveza da to njegujemo i u budućnosti. Udruženje mladih Izvor je organizacija koja je na početku okupljala svega nekoliko ljudi, a danas okuplja na desetine mladih, obrazovanih ljudi koji žele uložiti svoj trud i svoje znanje u obnovu ne samo našeg grada, nego i šire lokalne zajednice. Ono što moram naglasiti, a to jeste obrazovanost ovih mladih ljudi koji čine Izvor. Upravo ta obrazovanost, odnosno ta stručnost mladih ljudi su dovela Izvor gdje je on danas. Udruženje mladih Izvor nastalo je danas već davne 2005. godine na inicijativu nas nekoliko mladih entuzijasta koji smo bili na jednoj svršenici
visokoškolskih ustanova. U to vrijeme još ni sloboda govora pa i kretanja u Brčkom nije baš bio na zavidnom nivou i osjećali smo se prilično nesigurno. Jedan od razloga je i to bio svakako našeg udruživanja. Tako je sve krenulo, jel? U početku je to bilo neformalno druženje u vidu sjela, u vidu zajedničkih odlazaka na kahve i slično. Danas Udruženje Mladih Izvor je prepoznatljivo po tom svom djelovanju i nijedna ni vjerska, ni nacionalno okupljanje ne može proći bez članova Udruženja Mladih Izvor, odnosno i hora Mošt koji je sastavni dio svega toga. Nakon što smo 2005. godine osnovali Udruženje Mladih Izvor Brčko, kroz druženja koja smo redovno imali subotom, došla sam na ideju da osnujemo i hor. Podršku sam odmah imala od svoje sestre Amre i još prijateljica koji su inače voljele ilahije i kaside. A kako ćemo se zvati? Obzirom da smo bile samo djevojke, Hazreti Fatima mi je bila inspiracija i to što ju je poslanik alejhi selam zvao svojim mošusom. A i mošus je prelijep i poseban miris, pa smo išli sa namjerom da i naš hor bude miris koji će se širiti našim gradom i lijepom domovinom, nudeći melodije koje srca smiruju. Prvi uspjeh u toj početnoj fazi bila je naša samostalna akademija koju smo izvele za Bajram u Domu kulture. Bilo nas je već 11. To je bilo prvi put u historiji grada Brčkog, kako starije pamte, da ima svoj hor ilahija i kasida. Čestitke su bile pune ponosa, a mi spremnije za dalji i kvalitetniji rad. Udruženje Mladih Izvor kroz deceniju svoje historije iza sebe ima mnogobrojne projekte. Projekti su evoluirali zajedno sa potrebama naše zajednice. Izvor je prvo udruženje koje je nakon rata okupilo mlade Bošnjake u jedinstvenu organizaciju. Kroz mnogobrojne kulturne manifestacije i akademije pokazali smo da bošnjačka zajednica postoji, a samim tim ima i budućnost. Pokazali smo da uprkos teškim i bolnim ratnim vremenima u kojima su mnogi od nas izgubili sve, postoji nada za bolje sutra. Izvor je bio iskra te nade, a sada već plamen koji sija daleko više od granica naše lokalne zajednice. Kako je Izvor rastao, kao što je i broj njegovih članova, tako su i projekti koje smo realizirali postajali sve ozbiljniji. Kao doprinos globalnoj kampanji borbe protiv AIDS-a, Izvor je realizirao projekat Čuvaj se bluda, zaštiti se od side, koji se sastojao od više interaktivnih radionica u cilju promovisanja apstinencije kao jedine 100% zaštite od zaraze HIV virusom. Projekt Izaberi pravi put je jedinstveni projekat koji je na originalni način pokušao usmjeriti mlade ljude na prave životne vrijednosti i pomoći im da se sačuvaju poroka koje nosi modern način života. Aktivizam je moj put je još jedan od projekata kojeg vrijedi spomenuti, a čiji je cilj bio pomoći mladim osobama u socijalnoj inkluziji u vremenu općeg beznađa i ambivalentnosti mladih ljudi. Naš najveći projekat i ponos je projekat koji je bio realiziran povodom popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini pod nazivom Bitno je biti Bošnjak. Udruženje Mladih Izvor je na sebe preuzelo najveću obavezu od svog osnivanja. Kroz više od 20 predavanja i tribina širom Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine uspješno smo informisali naše sugrađane o značaju popisa za našu budućnost. Treba spomenuti i mnogobrojne ekološke, sportske projekte, ali i druženja koja se već 10 godina kontinuirano odvijaju.
Izvor je u protekloj deceniji od malog udruženja postao reprezentativna organizacija čija se historija tek piše. Sada kada obilježavamo 10 godina postojanja i djelovanja, možemo se pohvaliti da smo sarađivali sa mnogobrojnim vladinim, nevladinim, ali i međunarodnim institucijama i diplomatskim predstavništvima u Bosni i Hercegovini. Među njima treba sigurno izdvojiti Vladu Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, OSC BiH, kao i mnogobrojne nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine i inozemstva. Izvor je član resursnog centra, kao i grupe za borbu protiv incidenata motivisanih mržnjom, foruma građana o sigurnosti u zajednici kao i drugih mreža. Umrežavanje i saradnja sa drugim organizacijama je naš cilj i prioritet naše programske agende. Pri udruženju rade 3 sekcije: Hor Mošus, pozorišni studio Kaimija i multimedijalni studio Algoritam. Naš najpoznatiji brend je svakako Hor Mošus, koji je tokom 10 godina od svog osnivanja zaista postigao mnogo. Na početku su brojali samo 8 članica, a 2008. godine postaje mješoviti hor, kojem se postepeno priključuju najveći muzički talenti širom sjeveroistočne Bosne. Hor Mošus je kvalitetnim autorskim pjesmama, video spotovima visoke produkcije i kroz mnogobrojne domaće i internacionalne turneje osvojio srca građana širom Bosne i Hercegovine i regije. Njihov napredak se nastavlja saradnjom sa najvećim muzičkim producentima i kantautorima. Danas, kada se na društvenim mrežama i video sajtovima mjeri popularnost izvođača, Hor Mošus se može pohvaliti sa najposjećenijom Facebook stranicom sa preko 18.000 pratilaca širom svijeta, kao i izuzetno posjećenim YouTube kanalom sa prosječnom gledanošću od 150.000 pregleda mjesečno. Hor Mošus predstavlja jedan od najznačajnijih horova islamske duhovne muzike u regionu, a večeras, nakon 10 godina, promoviše i svoj prvi album Zvijezdo sjajna. Radi se o projektu kojem se prišlo pažljivo još prije 6 godina, od biranja teksta, autora muzike i producenata za prvu kasidu Zvijezdo sjajna, pa do ekraniziranja iste. Već na prvoj numeri ostvarena je saradnja sa sljedećim autorima: tekst Nevres Mustafić, muzika Kenan Hadžifejzović, aranžman Eldin Huseinbejgović, a video spot je radila poznata produkcijska kuća Gotiva iz Sarajeva. Svake naredne godine radilo se na novom materijalu, da bismo ove godine snimanje kaside Tebe slijedim imali kompletiran album. Muziku za kasidu Tebe slijedim potpisuje Armin Muzaferija, a snimana je u Long Play studiju u Sarajevu. U ovaj album utkano je mnogo pažnje, ljubavi i truda, pa se nadamo da ćete preslušavanjem svih 10 numera sa albuma i vi odabrati svoju omiljenu. Udruženje mladih Izvor Brčko je jedna od najupečatljivijih pojava na kulturnom i duhovnom horizontu našeg grada u protekloj deceniji. Kažem pojava budući da se njihov rad ne temelji na nekim već postojećim okvirima ili iskustvu koje baštine pojedine institucije našeg naroda. Njihov rad je plod silnog entuzijazma i iskrene ljubavi prema našem narodu i svemu onome što ga u identitarnom smislu određuje. U svom misijskom djelovanju Islamska zajednica Brčko
je u Udruženju mladih Izvor Brčko imala uvijek pouzdanog i sigurnog partnera i saputnika. Koristim priliku da se iskreno zahvalim ovim mladim ljudima za sve što su učinili za naš grad i naš narod i da im poželim mnogo uspjeha u njihovom budućem radu i mnogo značajnih i uspješnih jubileja kao što je ovaj. U trenutku kada obilježavamo 10 godina od kako na području distrikta egzistira Udruženje mladih Izvor Brčko, sjećanja sežu na početke njihovog djelovanja i u tom trenutku su bili sasvim nešto novo i drugačije kada su u pitanju omladinske organizacije na području Brčkog distrikta. Prepoznao sam njihovu opredjeljenost na afirmaciji duhovnih vrijednosti muslimana u Brčkom, kao i na afirmaciji nacionalnih vrijednosti identiteta Bošnjaka koji žive na ovom području. Zbog toga sam od samog početka bio na usluzi u mjeri kojoj sam mogao ovom udruženju. Vjerujem da su bili zadovoljni našom zajedničkom saradnjom, za koju cijenim da će se još dugi niz godina nastaviti. Moja saradnja sa omladinskom organizacijom Izvor datira tamo negdje iz 2006-2007. godine, kada su se prvi put javili na naš javni poziv sa izuzetno kvalitetnim projektom koji smo i tada podržali. Ja mogu slobodno da kažem da ovih 10 godina postojanja Izvora pratim i imam zaista izuzetno kvalitetnu saradnju, ne samo sa ljudima iz menadžmenta Izvora, nego sa svim mladim koji su članovi Izvora, koji učestvuju u njihovim aktivnostima, u njihovim uličnim akcijama, posebno kada mi financiramo te projekte. Kad kažem mi, mislim na vladu Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine ili odjeljenje za stručne i administrativne poslove u kojem ja radim. I zaista sam gledao rast te organizacije u svakom smislu. Rast po broju članova, rast po oblastima koji su širili. Znači nisu se samo fokusirali na jednu oblast kad su u pitanju rješavanje nekih problema mladih Brčkog distrikta, nego na jedan širok dijapazon raznih tema koje su pokrivali. Moja saradnja sa Horom Mošus datira od njihovog osnivanja i prvih javnih nastupa. Taj zajednički rad doživio je razne oblike, a kruna tog djelovanja je svakako Džennetski sanak, numera koja je u javnosti prepoznata kao jako dobar i originalan projekat. Bilo je jako interesantno pratiti zrenje Mošusa i stalni napredak koji su ostvarivali, posebno kod objavljivanja kaside Zvijezdo sjajna, kada pomiču granice u produkcijskom smislu i postavljaju standarde kako sebi, tako i drugima. Album koji je pred nama je plod, smijem to sigurno reći, hiljada sati rada, truda, napora i mnogo uloženih ideja. I smatram da s pravom mogu reći kako je Mošus ostavio poseban trag ovoj sredini i postao jedno u nizu pozitivnih obilježja ovog grada. Tokom svog rada Udruženje mladih Izvor Brčko je izraslo u ponos i simbol omladinskog volonterizma u našem gradu. Uz nesebičnu pomoć i podršku Medžlisa Islamske zajednice Brčko i pojedinaca, kao što su naši dragi sugrađani profesor dr. Mustafa Sinanagić i njegova supruga profesorica Nermina, uspjeh i nije mogao izostati. Posebnu zahvalnost dugujemo i izuzetnim mladim ljudima koji su svojim radom i požrtvovanošću dali veliki doprinos izgradnji i jačanju Udruženja mladih Izvor Brčko. Njihova imena će biti zauvijek ispisana zlatnim slovima u analima našeg grada, a to su Muris Mujkić, Muhiba Mehmedović,
Elma Ćapić, Indira Baručić, Nadina Selimović i Emina Čačković. Najiskrenije se nadamo da ćemo i u budućnosti, poput najčistijeg i najbistrijeg izvora, pronalaziti puteve do vaših srca, razgaljivati vaše duše i probuditi u njima istinsku želju da budete dio ovog tima. Ja Allahu, ja Allah, Mošu smoj ti sačuvaj, dva unuka Bedina, Hasana i Huseina. Ja Allahu, ja Rahim, neka teče izvor svim ašicima iskrenim, pod kubetom zelenim. Ašicima iskrenim.